White Shark Nav Bow. Ovo je ujedno i najjači SA Blue model koji imamo u ponudi. On dolazi u nešto praktičnijem pakovanju, znači unutar ovakve kutije se nalazi ovaj stiroporni kofer koji je idealan za transport i upravo u ovakvom koferu ga vi dobijate kada ga iznajmljujete od nas. Što se tiče sadržaja kofera, znači u pitanju je potpuno isti sadržaj kao i kod prethodna dva modela uz nešto više dodatne opreme. Šta to znači? Dobijamo bateriju, postolje u koje se baterija postavlja da bi mogla da se puni. Baterija može se postaviti samo na jedan način, tako da ne možete da je okrenete kontra i da nešto oštetite. Ovdje je punjač koji se postavlja na postolje i na taj način punimo uređaj. Imamo također i poklopac za kontakte baterije kako oni ne bi oksidirali od jednostavnog kondenza vazduha i vlage koja se nalazi u vazduhu. Imamo šrafić koji se postavlja na sam uređaj zato što i ovaj podvodni skuter ima mogućnost kačenja GoPro kamere. Ovaj uređaj uvek pluta, što znači da ne može da se skine onaj dodatni plovak koji mu omogućava da uređaj malo lakše tone, ali zato imamo tegiće koje dodatno postavljamo na taj nosač za kameru i na taj način uređaj sam počinje da tone. Pored svega ovoga dobijamo još i dva osigurača, jedan možemo kačimo za ruku, drugi može da se nosi oko vrata, to znači da opet ne možemo da izgubimo uređaj tako lako. Sa druge strane kofera se uvek nalazi uređaj. Za razliku od prethodna dva modela, ovaj uređaj ima displej na kojem možete da vidite u kojoj brzini se nalazite, stanje baterije i da li ste povezani na aplikaciju za telefon. Baterija se postavlja po istom principu kao i u SVI model, pošto su u pitanju iste baterije kako smo već spomenuli, znači može da uđe uređaj samo na jedan jedini način, tako da nemate mogućnost da nešto dodatno oštetite. Bitno je da baterija klikne na svoje mesto, zatim se vraća poklopac. Uređaj se pali isto kao i SVI model, znači povlačenjem ovog crvenog dugmenceta i zadržavanjem par sekundi. Povlačenjem istog tog dugmenceta samo bez zadržavanja menjamo modove, znači imamo free mod, sport mod i turbo mod. U našoj ponudi za rentu podvodnih skutera iznajmljujemo upravo ovakve White Shark Nav Bow modele, tako da ćemo vam ovaj model pokazati kako se koristi u praksi. Njegova težina je negde oko 2,7 kg sa baterijom, maksimalna brzina je negde oko 7 km na čas u naravno turbo, odnosno najbržem modu vožnje. Autonomija baterije je oko 60 minuta, kao i kod svih prethodnih modela koje smo prezentovali. Jako je dobro to što baterija može da se izvadi i zameni sa drugom, tako da u zavisnosti od broja baterija imate i mnogo dužu autonomiju prilikom korišćenja. Povezivanje na aplikaciju je potpuno isti kao i kod SVI modela. Stisnemo da aplikacija pretraži, kada aplikacija nađe uređaj povežemo se na njega. Ovdje imamo nešto drugačiju mogućnost podešavanja samog uređaja. Znači imamo manual switch, to znači da vidimo da li sam uređaj reaguje pritiskanjem oba dugmenceta, samo levog ili samo desnog. Za razliku od prethodnih modela koji su imali uslov da se stisnu oba dugmenceta istovremeno da bi uređaj pokrenuo motor i da bi radio. Znači zato Nav Bow već može da se koristi kod rekreativnih ili profesionalnih ronioca, također i za podvodni ribolov jer vam nudi mogućnost da uređajem upravljate jednom rukom, a da u drugoj ruci držite na primjer pušku za podvodni ribolov, kameru ili nešto drugo. Također ovdje imamo mogućnost da upalimo vibraciju kada je prazna baterija i naravno samo čišćenje uređaja, provjera da li je sve u redu i zaključavanje, tako da sam uređaj bude zaključan i ne može da se koristi bez obzira da li se pritisnu oba dugmenceta jedno i to je to. Servisiranje se odvija isto kao i na White Shark Mix modelu, znači zakretanjem konta od kozaljke na satu skidamo ovaj prednji poklopac, samo povlačenjem na gore skidamo zadnji poklopac, na taj način se mogu demontirati impeler, odnosno propeler koji pokreće ceo podvodni skuter, kao i elektromotor ukoliko je potrebno podmazivanje ili čišćenje.